Sebano, hello. I Сайн am байцгаана Dr. уу? Sapna Би Sadarangani, Сатна Senior эмч байна. Consultant Infectious Diseases Physician with the Би National Center for Infectious Diseases, Сингапурын Singapore. халдварт I өвчин also судлалын үндэсний have төвөөс ирсэн experience and халдварт өвчний expertise эмч, in internal medicine, хүүхдийн өвчин pediatrics, and судлалын эмч, vaccinology. за мөн I am here дахилгаажуулалтын in талаар мэргэсэн эмч Mongolia байна. via the World Health Би Organization Дэлхийн эрүүл мэндийн Global байгууллагын Outbreak урилгаар Alert ирсэн. and За Дэлхийн эрүүл Response мэндийн Network байгууллагын дэргэд as a халдварт clinical өвчний management тэгтэлтийн expert хариу of арга the measles хэмжээний outbreak дэлхийн here in сүлжээ гэж Mongolia. байдаг. Тэгэхээр энэ сүлжээний шумаар It Монголд is my ирсэн байгаа. privilege Монголд to be able Улаанбархан to өвчний share дэгдэл this гэсэнтэй clinical холбоотой би management урилгаар ирсэн training байгаа. for you. За миний энд ирсэн гол This зорилго бол training will be улаанбархан conducted өвчний with Dr. эмнэлзийн Vyas менежментийн Salantai, талаар who is the сургалт World хийхээр Health ирсэн байгаа. За Organization тэгэхээр миний maternal сургалт нь and child Дэлхийн эрүүл health мэндийн байгууллагын consultant их нэрийн during this зөвлөх training эмч with me. одоо баясгалантай надад туслах болно. За за So, for measles, as you know, the last time Mongolia had a big outbreak was in За 2015 Улаанбархан 2016, өвчний талаар where there were more төвчхан than хэлэхэд Монгол 50,000 улсад cases, 2015 and unfortunately, 2016 онд 148 Улаанбархан өвчний deaths. дэгдэлт болсон. За энэ Most of Улаанбарханы the өвчин deaths were дэгдлийн occurring in үед children less than 50,000 1 year гаруй old, хүн and өвчилж then за individuals aged 15 to 24 ихэнх also өвчсөн had хүмүүсийн дунд significant бол эрсдэл бүлгийн complications, хүмүүс л байсан. За particularly нэгээс those дээш who were насны not хүүхдүүд vaccinated. бас өвдсөн. Since then, Ихэвчлэн the дахлал last тогтоогүй case хүмүүс reported ихэвчлэн was in өвдсөн байгаа. 2019. За As you хамгийн know, we are now facing их a өвчсөн measles бүлэг бол outbreak нэгээс at дээш this насны point in хүүхдүүд time, байгаа. mainly in the Bayanongi province. За However, as clinicians одоо Баян throughout улгийн аймагтуд Mongolia, болон we all онгоцны may need дэгдэл to гарсан байгаа. remind За ourselves of what надад зөвгөрсөн бас measles Мелинда гэдэг халдварт is өвчин and how we судлалын manage it and IPC талаар control the мэргэжсэн outbreak. хүн бол Баян улгийн аймагтуд The ажиллаж overall ажиллаж objectives байгаа. of this За training will өнөөдрийн therefore бидний be сургалтын to гол be able to зорилго бол recognize the clinical features нэгдүгээр of улаанбархан measles, өвчний талаарх understand ойлголтыг олж авна. how it is За transmitted. улаанбархан өвчин It's one of хэрхэн the most highly дамжих замын талаар мэднэ. contagious infectious diseases. За мөн Be халдвартай aware of байх the үеийн common талаарх differential мэдээлэл өгөх болно. diagnosis. Of Улаанбархан course, a number of өвчний you ялан would have онцлог бол маш cared их for чухал. measles patients Ягаад in the гэвэл last тууралтай big өвчин маш outbreak олон in учраас. 2015-2016, whereas a number of you may not За have seen a measles 2015-аас case 2016 recently. оны үеийн тархалтын үед As ажиллаж исэн clinicians, эмчнэр we бол бас need to их play our цөөхөн part to байгаа. Тийм diagnose учраас бол measles ялан онцлогын cases талаар early ялган and чухал байгаа. isolate За мөн so that эрт there's онцлох улаанбархныг interruption яаж in эрт further онцлох вэ? transmission Оншилсан to other patients or even сэжиг healthcare бүхий workers. сэжигтэй болон халдвартай өвчнийг хэрхэн Measles is тусгаарлах not талаар just a simple childhood viral rash disease ярилцсан. and can За have улаанбархан өвчин зөвхөн complications хүүхдийн in халдварт өвчин children биш, as well as мөн adults. насанд хүрэгчдэд Knowing these бас high-risk groups and тохиолдож how болох you өвчин. manage measles Энэ as бол well as тийм the хөнгөн өвчин биш. complications is what we will За also тийм cover учраас in this training. эрсдэл бүлгийн хүмүүст л улаанбархан өвчний Lastly, хүндрэл we гарах will touch эрсдэлтэй on учраас some эрсдэл basic бүхийг хэрхэн infection prevention and тодорхойлох талаар control ярилцсан. practices За мөн эмнэлзэн to keep менежментийн the үндсэн other patients зарчмуудын in your талаар clinic ярилцсан. and hospital safe, to keep За yourself тэгэхээр safe өвчний as a аюулгүй байдлыг healthcare хангах, worker, your эрүүл loved мэндийн ones, ажилтны and аюулгүй also байдлыг your хангах colleagues. талаар бол ярилцах болно. Тэгэхээр алдрын сэргэлтийн үндсэн зарчмуудыг үүнд төлөвлөрдөнө. So together with all of this, it is possible to play our part За with the public health authorities to be able to control the outbreak. өнөөдрийн For хичээлд бол this бид нар улаан first part бурхан of the өвчний training, there are талаарх three эхний separate одоо training videos. хичээлийг We will заах болно. cover За what ерөнхийдөө энэ measles хичээлийг бид is, нар бол 3 how to хэсэгт бол recognize хуваасан the байгаа. clinical Тэгэхээр өнөөдрийн manifestations, эхний be нэгдүгээр aware of how it хичээлд is улаан бурхан өвчний transmitted, талаарх ойлголт, and за know улаан who бурханы is халдвар дамжих particularly зам, affected яаж with дарах вэ? measles. За мөн өртөмтийн The ухаан rest эмнэлзэн of the хэлбэрүүдийн teaching талаар points will be ярилцсанаа. covered in the second and third videos, respectively. За бус нь бол 2, 3 дахь хичээлийн үед бол яригдана. So measles is a single-stranded RNA virus За of улаан the бурхан өвчний paramyxovirus үүсгэгч нь family. бол As mentioned, it мобили causes a вирусын complete удмын viral illness, and we will парамиксовирус explain бүлэгт this in more багтдаг дан detail. эрчилсэн RNA The агуулсан source of ийм вирус байгаа. infection is
За This энэ бол contact вирусээр with үүсгэгдэг with another чорчмог өвчин. patient, another За human халдварын их who уурхай бол has the халдвар measles дамжуулах virus үедээ байгаа infection улаан бурхан and өвчтэй хүн байгаа. is uh, during the infectious period. Unlike some other viruses such as COVID-19 За or even COVID-19-тэй influenza, адилхан there is no эсвэл other animal reservoir. томоотой адилхан It бусад is a highly амьтанд contagious infectious disease, тэгж but this үүсдэг is ийм very өвчин бол vaccine биш. preventable, Вирус тэгж which байдгүй. means the best Өвчтэй prevention we хүнээс have шалтдаг. to prevent За мөн measles энэ өвчин related маань morbidity and вакцинаар mortality сэргийлэх боломжтой. is improving our А vaccine coverage. нэг онцлог нь бол халдвар дамжуулалт бол In маш өндөр, халдварлалт маш non-immune өндөр байгаа. populations, За what тэгэхээр that улаан means бурхныг is халдвараар in сэргийлэх persons боломжтойд who've бол never had одоо measles virus infection before хүн or have амьдралынхаа never туршид been previously 2 vaccinated. удаагийн The secondary төвлөлийн attack вакцин rate of авсан байх measles is ёстой. very За high, тэгэхээр дахлаажилт хийгдээгүй which болон means улаан if бурхан I өвчнөр have өвдөөгүй measles хүн virus амын дунд бол infection and I халдварлалтын meet with you түвшин маш and you өндөр. have not had За жишээлбэл би measles одоо өөрөө before or vaccination, улаан бурхан there is a өвчтэй байна гэж 90% бодвол надтай chance уулзсан that you хүн will бол get халдвараар infected from хэрвээ exposure to me тахлаажуултгүй while I'm халдвараар infectious. өвдөх эрсдэл бол маш өндөр. 80 90 хүртэл хувьд бол халдвар төрөх эрсдэлтэй байдаг. We will now understand the concept of this in a slightly different way on the За одоо энэ population слайданд level. та бүхэн улаан бурхан өвчний On the three халдвар хэрхэн panels дарахыг of graph талаад болон charts you тахлаагүй see on the left, одоо хүмүүсийн the дунд top хэрхэн panel дарахыг талаар shows үзүүлье. За тэгэхээр two энэ measles cases in the зүүн population. талд These are the харагдаж байгаа persons зураг дээр colored red, хамгийн ихний игнэнд and бол they are the улаанаар infectious measles cases. халдвартай улаан бурхны In халдвартай this өнөгдөрсөн. population, the rest Цэнхрээр бол of the тахлаагүй individuals colored шараар blue are тахлаатайг бол not immune to measles, дүрсэлсэн байгаа. which Тэгэхээр means they've never хамгийн had the ихний игнэнд infection байгаа before and never been зурагт та бүхэн vaccinated. харж байна. As you can Улаан tell, as бурхны time халдвартай progresses, хоёр хүн за there ихэнх is a хүмүүс very тахлаагүй. high Өөрөөр transmission хэлбэл ихэнх нь rate, цэнхэр which байна. means these Тэгэхээр two бол тахлаагүй олон initial хүний measles дунд cases are able to улаан spread бурхны the тохиолдол virus to гарахад so many энэ other тахлаагүй people хүмүүс around them. ихэнх нь л улаан бурхнаар In the халдварлагдж байгаа second нь харагдаж panel in байна. the middle, За you хоёр see дахь that there буюу are still одоо a дунд high мөрөнд number of харагдаж байгаа susceptible зургийг individuals харахад бол colored blue, which ард means түмний дунд бол non-immune. шар But you өнгөтэй also see улаан a бурхны number of дархлаатай individuals одоо хэдэн colored хүн yellow. за ихэнх нь These улаан бурхны are дархлаагүй immune to хүмүүс measles, байна. either За via энэ previous хүмүүсийн дунд infection хоёр улаан бурхны or, тохиолдол орж importantly, ирэхэд бол vaccination. дархлаагүй хүмүүс л ихэнх нь улаан In this бурхнаар second scenario, you халдвар can see тараад that those за who дархлаатай are хэдэн previously одоо хүмүүс immune нь are улаан protected бурхнаар against өвдөхгүй measles infection, үлдэж байгаа нь whereas харагдаж байна. those Тэгэхээр who улаан are бурхны дархлаа хэрхэн non-immune, чухал вэ гэдгийг the бол individuals энэ colored зурагт blue, харуулсан will байна. still get infected at high rates. In the last panel at the За bottom, хамгийн this is a сүүлийн highly мөрөн vaccinated дээр population. ард түмний дунд So бол you see дархлаатай many хүмүүс л нэлээд individuals олон. are Тэгэхээр энэ colored шар yellow. өнгөтэй нэлээд олон хүмүүс байгааг So the two харж байна. infectious Ихэнх хүмүүс бол measles cases дархлаатай. are not За able үүн to дунд бол transmit the 3 4 infection to улаан many more бурхны people. You дархлаагүй just хүмүүс see байна. one Тэгээ other хоёр улаан бурхны person тохиолдол орж ирэхэд having дархлаатай measles хүмүүс бол infection after өвчлөөгүй that, өвдөд дархлаагүй after the хоёр хүн бол exposure. одоо өвчлсөн байгаа нь харагдаж байна. On the right-hand side, you see how За баруун measles талд та compares бүхэн харж to байна. other Дархлаагүй infectious diseases. хүмүүсийн хүн амын дунд улаан The бурхны reproductive халдварлалт number, маш which өндөр means гэж the number түрүү of хэлсэн байгаа. new cases a Тэгэхээр single улаан infectious бурхны нэг measles case өвчтөй can улаан бурхны өвчтөй нэг result хүн in a susceptible 12-оос population 18 хүнийг is very халдварлуулах high, боломжтой 12 to байгааг бол 18. харагдаж байна. Тэгэхээр бол Compared to халдварлуулалт influenza, бол for маш өндөр. instance, it За is тэгэхээр up томоо to өвчтөй 1 to харьцуулан 4 харахад бол cases. томоогийн нэг For өвчтөй нэг mumps, хүн it is 4 1-ээс to 4 7. хүнийг халдварлуулдаг. And then За for тэгвэл гахаан Ebola, it is хавдар 1 to өвчтөй 2 хүн бол cases. 4-7 хүнийг халдварлуулна. Эбола вирус бол 1-2 хүнийг халдварлуулна. So now that we see how measles can За spread энэ слайдн in дээр халдвар дамжих areas замын with low талаар ярина. vaccination coverage and low Тэгэхээр immunity, халдвар we must дамжих understand эрсдэл how it is spread in дархлаагүй the first хүмүүсийн place. бол маш So өндөр basically, тархалцтай it is гэдгийг via дурдсан. respiratory Тэгэхээр droplets, энэ but via улаан the бурхны airborne вирус маань route. өөрөө So what that улаан бурхан means is өвчин the өөрөө агаар droplets төслийн are замаар small and light дамждаг. and За can тэгэхээр халдвартай travel хүний хамар against хоолойн over шүүрлийн long жижиг distances, as you одоо see ба on хөнгөн the туслууд graph at the агаараар bottom. за мөн агаараар дамжсан туслууд нь хасад Not only that, the татдаг. measles virus can За мөн survive үүнээс гадна нь suspended бол in the air улаан and бурхны also вирус on агаарт environmental бол surfaces 2 for дахь up to 2 2 цаг хүртэл hours, амьдрах though it is чадвартай. rapidly inactivated by heat and За light. мөн одоо гэрэл болон So what дулааны this нөлөөнд means is идэхгүй that болдог байдаг. infection may
spread even without За direct тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ person-to-person гэхээр contact. Улаанбухны халдвартай As an хавьд болоогүй ч example, гэсэн suppose халдвартай an хүн 2 цагийн дотор ороод eyehairy-mesovirus гарсан газар ч infection and халдвар enter a талхах room to магадлал meet одоо with some өндөр. colleagues Жишээлбэл at одоо би 2 p.m. in Улаанбухын the өвчтөй afternoon. байлаа гэхэд нэг I өрөөнд then одоо ороод leave this хичээл room заагаад by тэгээд say гарсны 2:30 дараа p.m. 2 цагийн дотор за However, жишээл би there's a 2 new цагт group of ороод individuals яриад that enter this гарсны room дараа 2:30 sometime дахиад later, өөр around группийнхэн 4 орж p.m. ирэхэд It is still орж ирээд possible одоо that they may be дөрөв нь exposed to одоо орж measles ирээд энд байхад by бол entering that room, Улаанбурханы even though they did халдвар not дамжих have contact хэдийгээр because of Улаанбурхантай the хүн энэ time өрөөнд period байхгүй when they байгаа ч entered. гэсэн Улаанбурханы одоо Now, of вирус course, энэ these өрөөнд 2 төрсөн hours байдаг can be учраас миний variable дараагийн орж depending on ирсэн the группийн хүмүүс бол ventilation and other халдвар дүрт environmental хэрсэл мөнгө. characteristics За of this тэгэхээр room. вирус агаарт 2 However, цаг хүртэл амьдрах нь this тухайн information is to өрөөний give you an idea агааржуулалт of мөн what the вентиляцтай epidemiologists мөн and contact tracing агааржуулалттай холбоотой. colleagues За мөн look энэ at өрөөнд when орсон they are хүмүүсийн determining who could be давталгааны exposed байдалтай and who could бас be a close холбоотой contact to an холбоотой infectious байдаг. measles case. So we are clinicians, we need to understand За how our энэ patients will хичээл present. эмчнэр зориулсан хичээл байгаа. Тийм Basically, the учраас patient first одоо starts to эмчнэр have бол a эмэлзэн respiratory шинжүүдийн syndrome талаар мэдэх that ёстой. includes Тэгэхээр fever that Улаанбухын is өвчний нэг first онцлог бол perhaps одоо lower grade, could урдл be үедээ lower than байдаг. 39, but За eventually тэгэхээр it does get to a урдл high үед grade fever of халууралт 39 to ихэвчлэн 40 ажиглагдана. degrees. Ихэвчлэн маш They өндөр may халуур feel нь tired 39-өөс and they may 40 have one градус or хүртэл more of халуурна. the За following Улаанбухын өвчтөн хүний prodromal нэг зорилго symptoms. бол юу вэ? Firstly, they Нэг may have онцлог бол cough нэлийн зовиртой or бас coryza, ядруу which is байдаг. runny nose, Хоолн дургуусалдах or ялангуяа бага насны хүүхдүүдэд conjunctivitis хавийн in бус both болох eyes. асуудал гарна. За Not all Улаанбухны үед бол patients will have ханиалга all three ажиглагдана. of these Хуурай symptoms. Some шанаалгатай, may have one or шаналгаатай, two хуцуул of the чаниан, three. хоолойн сүн, зам амьслын замын өвслийн шинжилэг нь хамардаг Secondly, дөрөх, there is a хамраас clinical ус их sign нус хойч, known as үүнийг л Koplik кореза гэж spots. нэрлэдэг. За мөн And нүдний this сас is very үрслийн хам specific шинжил for гарна. Нүд measles, but улаан, is зөх not хавн, seen in every нулимс patient. гожин сүлдээ нухтны энийг бол We will show одоо pictures улаан of бурхны what these гурвал гэж Koplik spots нэрлэдэг. look like Гэхдээ энэ in a энэ few энэ slides. But basically, гурлаач they are илэрхгүй white байж spots болно. За мөн surrounded by a копликийн red толб ring гээд on the амны buccal хүндээс хас mucosa, живжинд which улаан means as a хүрээтэй clinician цагаан assessing жижигхэн a patient, хусгад you need арилахгүй to толб look for гарна. these. Тэгэхээр энэ бол But if you бүх don't төгөөлийн see 50% them, хувьд it ажиглагдана. doesn't Бид mean дараа that нь копликийн measles толбын is зургийг бол та completely бүхэнд ruled out. харуулна. За 2-4 өдрийн дараа So нүүрнээс after эхлэн this prodromal толбод period гөвдрүүд of 2 to тууралд 4 гарч days, that is ирхэн. when the За typical тэгэхээр measles энэ rash will тууралт нь start. чихний араас эхлээд It is дээрээсээ a доошлсоор maculopapular сүүлдээ rash that бүх starts биеэр on the туурна. face or За hairline хамгийн гол нь and улаан then бүхний туурал spreads жижиг to the upper улаан neck гөвдрөг туурал and гэдгийг та бүхэн becomes анхаарах ёстой. generalized to the rest За of the мөн body. өвчтөн бол өөрөө It may маш also их coalesce. зовиртой. За тэгээ The ядарч patient сүлдсэн usually looks and feels байдгаар бол unwell at онцлогтой. this point. So we will next show some examples of some of the За clinical тэгэхээр signs энэ of зургийн дээр measles. та бүхэн In this улаан бурхны picture, for эмэлзэн the infant, you шинжээг л can харж байна. notice that За the infant энэ has зурганд харагдаж bilateral байгаа нь яг хүүхдэд conjunctivitis. нүдний You өвс also харагдаж байна. notice the За мөн maculopapular rash on the жижиг face. гөвдрүүд улаан тууралт гарсан нь бол харагдаж байна. In these pictures, there's more examples of the За rash, одоо энэ so дараагийн involving зурган the дээр face, улаан neck, бурхны жижиг body, гөвдрүүд and тууралтыг trunk. илүү тодорхой The харах picture боломжтой on the байна. bottom right is За an хамгийн доод older талд child or харагдаж adult байгаа нь бол with арай the арай rash involving the trunk. өсвөр насны ч юм уу насан турш хүний Importantly, тууралт in байна. different За skin tones, нөгөө хоёр the нь бол rash may look ерөнхийдөө somewhat улаан different. хонтой нялх хүүхэд байна. Арсны одоо өнгө нь бол өөр байдаг тийм ээ. So we mentioned Koplik spots earlier on, and these За are бид нэр examples копликийн of талбын what талаар they түрүүн may ярьсан. look like. Тэгэхээр та бүхэн Again, it одоо is a clinical копликийн sign, so you have to тууралтыг look бол харж within the buccal улаан бурхан өвчтөе mucosa on the хүүхдийн амны side. сас харагдаж And байгаа. these spots are Копликийн basically талбыг энэ custard хоёр зурганд white харуулсан. lesions За хүүхдийн амны хүндийг on the маш buccal сайн шалгах mucosa ёстой. opposite Шалгахдаа usually жавж the upper first and буйлыг second харна. molars. Тэгэхээр копликийн They look like толб нь амны grains of хүндийн salt сас on жавжинд a гарна. reddish Улаан background. хүрээтэй цагаан жижигхэн хусгад арилахгүй This ийм sign, as тууралтай. we said, is Ихэвчлэн specific 1 or 2 pattern дугаар enough арааны for орчим measles, доор бол but байрлана. it often Тэгэхээр fades энэ as the улаан rash бурхны үед гарах develops. сонгон And it's шинж not бөгөөд seen in every арьсны case, тууралт which гармах means if you're зарилдаг. assessing a Тэгээ тохиолдол patient бүрийн who үед has бол already ажиглагдахгүй started to байж have the болно. Тэгэхээр rash,
and you улаан look бурхны inside the mouth үед and you ковидын don't тулд see бихрээ public та spots, ажиглаагүй that бол does not энэ mean that өвчтөн you completely улаан ruled out бурхан measles. өвчнгүй But of гэсэн course, үг if you бол do биш. see Маш it богино in the хугацаанд maybe the early period of гараад the rash, арилдаг then it is very өвчний маш helpful. эрт үед л гардаг. Тэгээд улаан бурхныг However, you would still need оншилоход бол to м, obtain the онцлогооны ач look into холбогдлохын obtaining a ийм laboratory зураг байгаа. confirmation for your diagnosis, which we will discuss later За тэгээд in the улаан subsequent бурхны video. өвчний лабораторийн онцлогоотой бас энэ туралтын гарах үе нь бол м, холбогддог. Энэ тухай бид нэр бас цаашдаа ярих болно. Now, in most patients, the rash actually resolves without any scarring or any За problems. However, ихэнх улаан in бурхан this өвчтөй picture, you are ихэнх seeing some одоо pigmentation and өвчтний үед scaling or тууралтын дараа deformation of the measles ямар skin нэгэн rash. сорив бусад And this нөсөө is most үлдэхгүй often алга seen in болдгоо ихэнх undernourished хүүхдэд. children. За тэгэхээр тууралтын дараа арьс гуйцсан нөсөөчсөн шинжил тураалтай хүүхдэд ихэвчлэн ажиглагдж болно. Тэгээ энэ бол тууралт гарснаас хойш 5 хоногийн дараагаас илүүтэй үргэлжилдэг байгаа. So now that we understand what measles may look like in terms of the initial clinical manifestations, we За also одоо need to pay бид attention хэд to одоо certain concepts such as the улаан incubation бурхны period эмэлзэн and the одоо infectious шинжүүдийн тухай period. ярьлаа. Тэгэхээр халдварт So for өвчин any өөрөө infectious тодорхой үе disease, this шаттай graph явагддаг. shows Тэгэхээр that at the point of infection халдварт ямар and ч халдварт exposure, өвчний үед бол ер нь халдвар one авснаас хойш needs a period of нууц time үе when you're өнгөрдөг. incubating and when За you will өөрөөр then хэлбэл халдвар авсны manifest дараа symptoms ямар later. нэгэн And эмэлзэн of course, шинж this тэмдэг incubation гарахгүйгээр period is хэд different for хоног different байдаг. Энэ infections. бол нууц үеж нэрлдэг халдварт өвчин болгоны үед бол өөрөөр байдаг байгаа. So now we will zoom into this in relation За to одоо measles itself. энэ слайдн So дээр та supposing бүхэн I улаан am бурхан өвчний I'm үеийн meeting with одоо someone нууц who үе is бусад not үед immune яаж to measles үргэлжлэх and тухай I have яриа. the measles За virus жишээлбэл би infection. So I've exposed them улаан say бурхны today. одоо And say халдвартай today бай гэж happens to үзье. be a Tuesday. За The тэгэхээр өнөөдөр би incubation period of measles улаан ranges бурхан from 7 to өвчтэй 21 days, байлаа but on надтай нэг average is 10 хүн to одоо 14 уулзлаа гэж days. бодъё. Тэгэхээр өнөөдөр So which means одоо if the 2 person дахь is өдөр exposed тэгэхээр to улаан бурхан today on a өвчний нууц Tuesday, үе they may only start to ойролцоогоор develop 10-аас clinical 14 symptoms хоног 2 weeks from үргэлжилдэг. now on a Tuesday. Тэгэхээр өнөөдрөөс эхлээд As 2-7 we хоногийн discussed дараа earlier, the надтай initial уулзсан хүн symptoms are not the rash, 2-7 it is хоногийн actually the дараа бас prodrome, одоо which means the урдил fever үе or нь the эхлээд cough, халуурж эхлэх conjunctivitis or боломжтой. coryza. Тэгэхээр нууц үе л 10-аас 14 хоног болох нь байна. Thereafter, 2 to 4 За days тэгэхээр later, that's 2-7 when the хоногийн rash дараа starts урдил to үе эхлээд appear. одоо надтай The хавьцсан day of одоо the хайрцалд rash орсон хүн бол is a very important халуурж эхэлнэ time байна. point Толгойн because it өвдөх нь determines урдил the үе эхэлнэ. infectious Хамар, period for that хамраас particular сонсгож patient амьслын with замын measles шинжүүд infection. за мөн So the person who has нүдний developed measles өрөөсөөл infection ханиалга is гэх мэтийн infectious зүйл 4 одоо days шинжүүдэл гарч болно. Тэгэхээр after the rash has энэ started шинж and тэмдэгдэл then 4 2-4 days before хоног the rash. үргэлжилнэ. За тэрний дараа So for туурал instance, гарна. if the Тэгэхээр person туурал develops a гарсан rash, say эхний on a өдрийг Wednesday, сайдар тэмдэглэж авах then they хэрэгтэй. would be Тэгэхээр infectious жишээлбэл тэр хүнд одоо Thursday, 3 дахь өдөр туурал Friday, гарлаа Saturday, гэхэд Sunday. туурал гарсны дараах 4 өдөр They тэр хүн would also алдартай be байна. infectious Тэгэхээр 4 days жишээлбэл өнөөдөр prior 2 to дахь that, өдөр туурал which гарлаа гэхэд means 3 Tuesday, дахь өдөр, 4 дахь өдөр, 5 Monday, дахь өдөр хагас сайдар Sunday, хүртэл одоо and Saturday. халдвартай байна. За мөн So in туурал гарахаас total, they are өмнөх infectious 4 for хоног actually бас 9 халдвартай days, байна. which Тэгэхээр includes the day өнөөдөр the 2 rash дахь өдрөө has гэж started үзвэл on a Wednesday. өчигдөр, нэг дахь өдөр This битэн is very битэн important as сайдар, хагас clinicians сайдар, when you are 5 speaking дахь with өдөр. patients За and тэгэхээр taking the өнөөдөр history туурал of гарлаа when гэхэд туурал different symptoms started. гарснаас хойш 4 And to be өдөр clear on туурал when the гарахаас rash өмнө 4 onset хоногийн date турш was, нийт because as 80 mentioned, it will одоо help 8 the дээр нэмэх нэг epidemiological 9 team and өдрийн contact tracing турш team to энэ хүн see маань who халдвартай could have өөрөөр been хэлбэл бусдад potentially халдвар exposed дарах to this эрсдэлтэй. patient in the Тэгэхээр infectious энэ period үеийг сайн мэдэх when нь they бол were not isolated from other susceptible эпидемиологийн хувьд individuals, for давхуйцэн хувьд бол instance. маш чухал ойрын хавьтлыг илрүүлэхэд бол маш The тийм other чухал point to шинж байгаа. mention is that in immunocompromised patients, За such as мөн those with cancer or receiving дархлаа chemotherapy, etc., the infectious period of measles can be дархлаас султай хүмүүсийн хувьд longer than 4 days энэ after the халдварын rash. But this is халдварын the general эрсдэлтэй rule үн we л follow. нэлээд одоо урт байж болно. So now let's look at this. As you can see, the cartoon picture of the child looking За fairly та miserable. бүхэн But энэ дараагийн it's зураг not дээр just about them feeling улаан бурхан unwell during өвчтөй the хүүхдийн acute зургийг rash. харж байна. It's important
important for За us to тэгэхээр understand there can be Улаанбурхан өвчин serious өөрөө өндөр complications we need халууралцтай. to be За мөн aware of тууралтай and явдаг ч manage гэсэн тэгэхээр энэ early. хүүхдийн зурган дээр And of course, these Улаанбурхан can өвчин эд range үедээ явж from байгаа 5 to зураг 10% харагдчихэв. up to Тэгэхээр Улаанбурхан 30%. өвчин The early нэлээд хоруу чанартай complications of вирусаар measles, say үүсгэж in the хэрсэн. first week or 10 Тийм days, учраас is usually due to the measles Улаанбурхан virus өвчнөр өвчсөн infection хүмүүсийн itself. дунд 5-10% нь хүндрэл However, тохиолдож болно. measles is За known to мөн cause зарим a secondary тохиолдолд бол immunosuppression, 30% which means хүртэл that you хүндрэл can get тохиолддог. other viral Тэгэхээр infections or Улаанбахны үед even secondary гарч байгаа bacterial хүндрэлүүд нь infections эрт үеийн as хүндрэл, a хожим үеийн хүндрэл гэж consequence хоёр of хуваагдана. measles Тэгэхээр эрт itself. үеийн хүндрэл нь And these are what улаанбахны cause вирустэй the late холбоотой, complications үүсгэгчтэй and some of the холбоотой, morbidity and тахлаа mortality. дарангуйлагчсантай холбоотойгоо. За хоёр For дахь үеийн instance, in the хүндрэл нь бол 2015-2016 outbreak of бактериар measles in үүсгэсэн хоёр Mongolia, дахь шалдар байж there болно. were a number of За мөн children дархлаа who were дарангуйлагчсан infected with үед бол both бас measles and хожим үеийн хүндрэл influenza because it ажиглагдана да. happened to be За influenza season as well at the time. 2015-2016 онд Монгол And that улсад was a factor that бүрд could have хэрэгцсэн contributed to the measles-related Улаанбахны morbidity and mortality at that time. үед бол бага насны хүүхдүүд бол нэлээ өвдсөн In байгаа. terms of the case fatality rates, it За ranges тэгэхээр from нас as low оролтын as хувь ерөнхийдөө 0.01% to as high as 30%. And of course, the 0.1% very байдаг high боловч зарим fatality rates are тохиолдолд seen in 10-аас 30% unvaccinated тохиолдож populations in болно. very Тэгэхээр энэ 10-аас challenging 30% хүндрэл нь circumstances хэн such as тохиолдох overcrowding, тэгэхээр ерөнхийдөө тахлаагүй malnourishment, одоо and poor хүмүүсийн access to хүн амын дунд healthcare. за мөн хүн амын дунд Of course, we нэгтгэршил hope that эхэлсэн in үед Mongolia, за we мөн don't хоол тэжээлийн foresee дутагдaltaй any хүн death амын from дунд ялангуяа measles, витамин as this А-гийн is дутагдaltaй хүнд a за preventable мөн эрүүл disease by мэндийн тусламж үйлчилгээ immunization хязгаарлагдмал and by our нийгмийн эрүүл collective мэндийн ноцтой efforts байдал as үүссэн үед. clinicians and with the За public тэгэхээр health Монгол authorities улсад бол to 2015 control онд the бол outbreak. бас нас оролтын түвшин бол 0.3% байсан. So far we have spoken about classic За measles infection. I do want to одоо let you know that there is одоо a Улаанбурхан condition өвчний known as хэлбэрүүдийн талаар modified ярилцъя. Тэгэхээр measles as сая би well. Улаанбурхан So өвчний this сонгодог occurs in patients who Улаанбурханы have perhaps талаар бол partial ярьлаа. or Тэгэхээр incomplete protective Улаанбурхан immunity, өвчин нь бол such өөрөө as those өндөр who may have халууралтай, had perhaps тууралтай. one dose Тэгээд of the measles Симпсоны containing гурвалтай vaccine, явагддаг in гэдгийг which л case ярьсан. they may За still тэгэхээр have зарим clinical тохиолдолд manifestations, but Улаанбурханы it may be хөнгөрүүлсэн хэлбэр тохиолдно. atypical or Тэгэхээр milder. For instance, the энэ одоо rash may хэлбэр be a bit ямар milder хүмүүст and so тохиолдох вэ on. гэхээр But they are дахлаажуулт still бүрэн potentially хамрагдаагүй infectious as Улаанбурханы well. хоёр So it's тунгийн important to дахлаажуулт авах recognize байтал and ганц diagnose. одоо нэг дахлааж одоо нэг The severe вакцины measles хийлгэсэн хүнд ч infection, юм уу as we тохиолдно. Тэгэхээр mentioned, үүнийг of бол the various Улаанбурханы complications in the хөнгөрүүлсэн earlier хэлбэр буюу slide, нэлээд хөнгөн occur хэлбэрээр in certain явагддаг байгаа. high-risk groups За which we бидний need to мэдэх pay ёстой нэг closer зөв бол attention to. Улаанбурханы хүн талбарын талаар The тодорхой first would мэдээлэлтэй be байх ёстой. immunocompromised Тэгэхээр individuals, either Улаанбурхан children or өвчин хэнд adults, хүнд such as явагдах вэ those who гэхээр had хамгийн түрүүнд cancer, who are on тахлаа дарангуулгдсан chemotherapy or хүмүүст л other хүнд явагдана. immunosuppressive Тэгэхээр хэн drugs, тахлаа дарангуулгдсан those байдаг who вэ have гэхээр advanced одоо HIV даавар имчилгээ with хийлгэж low байгаа CD4 counts less than 200. хавдартай хүмүүс даавар имчилгээ Secondly, it would хийлгэж be байгаа хүмүүс individuals за at мөн the хим extremes of имчилгээтэй age, but in хавдартай particular хүмүүс children за мөн under эргэтэн 5 years шилжүүлээ old, суулгасан and in улсууд particular less за than тахлын 1-year-old, as they are хамслийн too хавдартай young хүмүүс to be бол тахлаа vaccinated. дарангуулгдсан байдаг. За мөн өндөр настан 5-аас дээш Following that, насны we need to pay хүүхдүүд attention бол to those who мөн may be Улаанбурхан өвчин malnourished, хүнд явагдах especially хэрэгсэлтэй. those with За vitamin A мөн deficiency. жирэмсэн ихийн Улаанбурхан бол онцлогтой. За мөн хоол тэжээлийн And хүнд also дутагдaltaй хүмүүс pregnant women who ялангуяа are not витамин previously А-гийн immune дутагдaltaй or байх нь vaccinated. Улаанбурханд илүү өртөмтгий Улаанбурханы хүнд албартай байдаг. За мөн хийс үгээрээ хоолдохгүй тэжээвэр хүүхдүүдэд бас илүү тохиолддог. So now that we have spoken about what some of the time point of complications, such as early and late complications, the За first одоо few points of ямар this slide хүндрэлүүд илүү explain тохиолдох тухай which are ярилцъя. the various За тэгэхээр systems ер нь measles Улаанбурханы virus өвчин can involve, and you нэлээд can see орол it is олон quite эргэтэн extensive. тогтолцоо өртөх So it can хэрэгсэлтэй. range from За diarrhea in up to тэгэхээр 10% of patients, stomatitis, which суулгалт can affect the өвчин oral нийт intake одоо and өвчлийн hydration, 8% нь especially in тохиолдож болно. children Тэгэхээр and young суулгалт infants. нялх Otitis хүүхдэд media, нэлээд элбэг again, an тохиолдоод important шингэн алдтай их complication in алдтай явж children. болно. За яагаад гэвэл буйлны Both өрсөл байдаг adults and учраас хөх children may шингэн get сайн pneumonia and уухгүйгээсээ bronchopneumonia. шингэн алдтанд орох And ёстой. it is Орох approved. боломжтой. За Laryngotracheal дунд чихний bronchitis өрсөлд is a 7-аас 10% complication we тохиолдно. see in Мөн children. уушгины хатгаа бронхопневмония 6% бол Keratitis тохиолдно. and За мөн corneal ulcers, basically ларингобронхит буюу ophthalmological групп одоо бага complications насны хүүхдүүд are бас seen нэлээд especially тохиолддог. in those За with мөн бидний vitamin A анхаарлаа хандуулах deficiency, ёстой нэг but зүйл also in бол other individuals. нүдний одоо And this can be a өрөслийн common cause of нүдний blindness одоо that is preventable. хүндрэлүүд
байдаг. Тэгэхээр нүдний хүндрэлийг эрт In оншилж terms of эмчлэхгүй бол neurological хараалдах complications, we шалтгаан see болдог. Тэгэхээр кератин, encephalitis дэврлийн in шаргалаа up to 1 in бол эрт 1,000 оншилж нүдний individuals, so эмчийн it's зөвлөгөөтэйгээр л relatively эмчлэх rare, ёстой. but has a За мөн high morbidity and potentially тохиолддог нэг mortality. хүндрэл бол And then 0.1% seizures may be seen тохиолддог in энэ a чөшмөг higher энцефалит. proportion, Энэ нь бол 0.6 to бас насралтын 0.7%. шалтгаан болох магадлалтай. And these За мөн seizures may be, таталт of course, ажиглагдана. associated with Таталт encephalitis, нь but you can энцефалитийн also улмаас have үүсч болох febrile боловч seizures from за бага measles насны in хүүхдүүдэд children нөгөө without халуурч яах encephalitis. үед бол энцефалит үүсээгүй халууралтын таталт бол ажиглагдаж болно. 0.6-аас 0.7%-тай. Now, the last point talks about a late За complication of дараагийн нэг measles, which хүндрэл occurs бол years later, нэлээд олон maybe жилийн even up to дараа 7 years хожим later from үүс the actual хүндрэл measles байж virus болно. infection. Жишээлбэл 7, And 8 this жилийн is known дараа. as subacute За тэгэхээр энэ ямар sclerosing-plexus хүндрэл байдаг вэ гэхлээр тархины This is эдийн very rare бархмал and it is төрчмөг usually өрөвсөл өөрөөр associated хэлбэл тон when the энцефалит гэж child нэрлэдэг. has had Энэ бол measles or ерөнхийдөө virus нэлээд ховор infection when тохиолддог very боловч young, less тохиолддог. than 1 year Нэлээд old. одоо бага насндаа It is өвдсөн a хүүхдүүдийн дунд бол degenerative одоо neurological disease. тохиолдох And with no боломжтой. specific good Яг энэ treatment. So өвчний the үед бол prognosis can be rather тавилан poor. нэлээд муу хүүхдийн хөгжлийн бэрхшээлтэй болгодог ийм хүндрэл байгаа. So at the end of this first video, I'd like to recap За and тэгэхээр remind you эхний what we have хичээлийн covered сүлд би so far. юу хэлхийг We хүсэж байна have гэхлээр in яг our энэ хичээлээ introductory агуулгаар бид remarks нэр explained улаан бурхны the талаарх the ерөнхий situation ойлголтыг of the та бүхэнд measles өглөө. outbreak currently За at the time of ерөнхийдөө this recording and how we can яг энэ collectively хичээлийг work бичих together as хугацаанд clinicians Баяуулгын аймагт to play одоо our байгаа part улаан to бурхны тохиоллын recognize талаар measles, ярьлаа. За diagnose, мөн isolate, халдвар and дамжих of course keep ourselves зам, safe. тархах замын талаар And in this ярьлаа. video, we За have мөн энэ видеон дээр explained what measles өртөмтгий virus is, бүлгийн how it is хүн амын transmitted, how талаар, it can be за highly мөн contagious in улаан бурхан non-immune or өвчний under-vaccinated эмэлзэн одоо populations. хэлбэрүүдийг Who are ярьлаа. the За тэгээд what are дархлаагүй the хүмүүст typical хэрхэн clinical яаж manifestations, and явагдах of уу? course the За high risk groups where there дархлаатай can be other чихэн одоо complications from measles virus эрсдэл бүлгийн infection хүмүүст to бол recognize улаан early. бурхны өвчний явц ямар байх тухай In энэ the одоо following хичээлд videos, the ярилцлаа. second and За third part, тэгэхээр we will дараагийн cover 2 ба 3 дахь subsequent хичээлийн points үед listed on бол the бид slide. нар одоо энд дурдсан бусад зүйлүүдийн талаар ярилцгаална. So with that, I would like to acknowledge certain За individuals энэ here. хичээлийг Dr. бэлтгээд Soyolma from the надад NCCD тусалсан Infection халдвар Prevention төвчийн Control, судлалын үндэсний төвийн халдвар судлаач Джеймс Belinda Соёлмаа, Henderson, за who Белинда is Хендерсон also here in дэлхийн эрүүл мэндийн Mongolia as an байгууллагын infection prevention урилгаар бас control Монголд ажиллаж байгаа. consultant with За the халдварын World сэргээл Health танилцуулгын Organization мэрэгчлэн одоо Global зөвлөх хэмж Outbreak and зөвлөх Alert байгаа. Response Тэгэхээр энэ хүн Network. бол мөн A бас number of халдвар you in төвчний the хариу Biohacking арга province may хэмжээгийн have had дэлхийн the chance to сүлжээнд meet with her ажилладаг шинжээч recently. хүн And of байгаа. course, I'd like Баяуулгын to аймагт бол acknowledge одоо Dr. ажиллаж Bayasai байгаа хүн байгаа. Galantai, За who мөн is keeping баясгалантай with you миний би here as well дэлхийн эрүүл мэндийн during this байгууллагын training. их нярайн зөвлөх хэмж WHO талархлаа Maternal and Child Health илэрхийлье. Consultant. Thank you very much, За тэгээд Baitalai. We will meet you in the second and the та third бүхэнд video. And of course, бидний we look хичээлийг forward to your анхаарал feedback at the сонссонд end of the баярлалаа. training, which Маш we will баярлалаа. Тэгэхээр seek your 3 feedback дахь at the хичээлийн during дараа the third video. хичээлийн талаарх Thank you. та бүхний Bye. санал сэтгэлийг болно. Баярлалаа. Дараа уулзтлаа. Баяртай.